Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagip. Ti napalabas. Florence, arak man? Oh, milagro. Kaano pa nga mong tuminom iti arak, Manuel? Kahit kung mabartek, ibartek man de dyan nga Leia. Tinabayagan anubyam at tagalawag? May dilang nagradura ti college. Ngayon sino nga? Taapay. Gapo ka dita naggraduaren iti kolehiyo ketsi ka nagtalin na ed ka manalon? Manalon ka laing, saan ka kunana eh. Awang ka nun ta senso ti biyag ti manalon laing. Ket imbagam kumaa, akalpasan ti do atawen a panagtalon mo, ket adon ti masensoam. Saan ko nang imbaga? Kapag tadila kang kayat, taddan sa bali nga, nubyo na. Nga ti abroad. Ngayon to ang gawin dahi nga, nubyo na. Isunto ka nun ti panag-asawa da. Kasta ka di? Si kamalangin ti Armak, Florence. Ha? Di ka managang angaw kasta, Manuel. Baka mamati ak. Sana nga gang angaw, Florence. Apay ngamin nga, umadayo ak pelaeng, kat adta ka matitoy. Ayeten ka, Florence. Tingkay ng gan, kahit may salay nga paset, ti pagkasaritaan ni Manuel, iti Ilocos Norte, nga ti pagkasaritaan na papagayam kahit iso tinapili nga bestseller of the fourth week, iti bulan ti July. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kendi program at tingalagip ti napalabas. Idi Action Radio DCJ Siluwag. Idi palagmatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo, idi kakadakkel a premyo. Mabayan ti kooperasyon ti naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. When ag-direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly ngagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii. Papagayam, nukasanong nga napiling ang bestseller of the fourth week, dito pagkasalitaan ni Manuel iti Ilocos Norte, hindi ito ituloy nga ibasa ken idrama. Pinauluan dito iti Timan Nalon. Mamagayam numadama ka itang agbibuya iti page ni Paring Ray kanito nga video nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share ken ag-follow kayo kuma nusang nga pa nakapag-follow. Kaya nung gusto magkarigan ta iti YouTube channel iti kayo pakabuyaan iti ito nga video i-like yo, i-share yo, ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Kahit kung ipalagi papagayam
Nagiti agur-uray nga datakala premyo kanagiti mangabak no agsurat kayo ket mapagkasatan ti pagkasalitaan nyo. True to life success story. Ang malaksid iti weekly ken monthly prizes at agur-uray nga grand prizes. Grand winner amount iti 50,000 pesos. Dato'y first runner-up 13,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos, ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nagdadak ka ya. So nga agsurat kayo no kahit iti mga bakpapagayam. Inagarden ituloy no kasadong nga nagbalin nga best letter of the fourth week ti pagkasalitaan ni Manuel iti Ilocos Norte. Talo kami nagkakabsat manong nami siyak tinaudi dua babae di kiti manangik. Nga idi manong nami kat adaan-dan iti pamilya. So nga saklayan idin ti kadenden na dananang ken iti tatang manong nami na iti kunak. Iti pa nagbasak iti college nagtultuloy na tamad na tultulungak ni tatang iti tawtalon nung kasta nga awan ti klasik. Ado di kiti amok may panggap iti panagtalon ta siyak nga ti kakaiso nga lalaki nga anak di tatang nga siyak iti nang tawid karetang daga. Naginayat kami din kinileya idadakang pa lang ti first year college aging nga di lalpas iti second year college manong nami saan kong nga naituloy pa iti nagbasa. Nagsipod ta natay di tatang. Ket gabutawanan ti mga sikaso italtalon, siya kun tinagtalon, ket insarden kun tinagbasa. Kinaguranak idin ni Leia manong nami ket kongkunana nga awan kanut asenso numan nalo naklaeng. Kunana manong nami kadidin na udi nga panagpasyar na dito'y lugar mi nga iti among-among titenga ti kataltalunan dito'y nga adda idi napasamak manen kada kami. Ngayon ko na nga daitat ni maudi ka no nga panakabasamak iti panagkanaing mi. Tasan no sa anak ka no nga graduar ti kolehyo isinanak ka no. Iso nga iti graduar manong nami ni Leia iti college napanak imatendar iti programa kaditoyen manong nami nga formalin nga insinanak. Ako na nga takanon kaya nayat na nga adadya abroad. Iso ka no trumbing nga pag-iasawaan na. Takalpasan ka no ti makatawan sipud kalpasan ti makatawan sipud panaggraduar na agbakasyon to kanon detang lalaki nga nubyo nan kidisundo kanon ti panag-asawa da. Nasakit manong nay para kanyak detang nga pinangisina ni Leia kanyak. Dinla mo nga ti unos ti duwa nga tawen nga panagtalon ko adot imasenswa. Nakagatang akong pick up service ko ti forward korang nalang ti kotse manon nemi gabotay masenswa sanak lang agtalon agbunak pa iti duman ti klase nga nateng nagarami nakpain manon nemi ti vermicast organic fertilizers ket saan ko lang ususaren ilakok pa yun ado pa yun nagdisidlings kinaklakok adun ti ornong kumanong. Panggap ko pa idin ti gumatang iti kotse. Nga ba iti sakit ti agam ko nemi na panag iti sari-sari store ni Florence nga da iti barangay mi. Iso nga iminumak sa jay. Manong nemi. Di mawatak ti arak. Ngayon kabayatan manong nemi inumak nagtultuloy mo ti panagsasarita mi kini Florence. Ket. May sabi nga bote Florence. One more. Nabartekan, Manuel. So nga rin nga minumag takayat ko ti mabartek. Kandap no malipatak ni Leia. Kaya tagtultuloy nga sikat ti ayatek. Baka met kun kunamlaeng ang nagsina kayon ken ni Leia. Kaya't mula ti maka-score kanyak. Ma'am. Taaya bakto dito ni Leia. Tayo sundo mismo ti mangibagaken ka. Kaya't na nga tati umay? Uno, idad ko keng ti CP number na tawagan. Ubrak pay. O, dahito yung timay sa abute. Mao di deta na Manuel tagawid kanton. Baka madanagan itan ni nanang mo. Talaga nga gawit akton.
Kaya dito maminsan nga rabi, umay kan to pasyare. Manuel! Hey, Manuel! Ay, Uncle Diego, dakay gayam. Kano pisang medyo? Di na minsan nakalman. Ay, sardin ko man na nagtrabaho di abroad. Gawit ako din sa Pilipinas. Kitapno saan nga dada malakayanak nga maro. Nagawid ako na mga sawa. Uy, kitrubing unlay da, Uncle. Kasi ka, pa sawam. Akong pa Uncle. Nobya. Langanin ka mang subat, nobya. Kaya ito nga kinatarakim, kinasenso ti biyag mon. Ayaw kayo, sakbay balipatak. At intugot kong stage side nga ara. Uy, mga kurso na alag na tanggil. Lang yung sikamit na natin yung kuhat pulutan. Ang problema, Uncle. Anakin mo, native ka manong, kuno pato, kumpormentan, basta alisto ka maluto. Nanang, agtiliwak ti manok, takitimang partikan mang siusiw. At ito ni Uncle Diego. Sang-sang met na, umay ka no mga sawan. Kahit inumin mo ka no. Dito insang met ng stage side. Mo madipay. Stage side nga ara. Apo, naimas nga sumrek, lalo na imas ti pulutan. Balagam ko gayam, Manuel. Ano di, Uncle? Isang mulmud gaya mo ngin tuloy ito nagbasa. Mani po diti natay diti tatang, Uncle. Kat siya kundi nangasikaso ital-talon. Doa itan nga tawan di napalabas. Kita damag ko, kita... doon ti kwarta mi ti bangko. Manay na yunan pa, Uncle. Gabutan no matambak ti presyo ti irik, at mapaglakwak, matambak ti presyo napindas nangina presyo ti igan nateng, na dumaduma nateng, matambak. Salang irik, salang nateng, iti ilaklakok. No di kayo naglaklakok pa yun iti vermicast. Vermicast? Datay, alam ko naman, naduma-dumang material sa tayo, brukit tibaga, o Uncle, madre, kakao, lambaan, karami, siyay. Slamok na na. Aglaklako pa iti seedlings, agbunubunak sa kabil ti supot, paungarin na yan, naganap. Alaga na sensukan. Nga maguro ka. Ipakita kin ka na sa baling nga asawa. Baka ko naman nagpintas, Uncle. At ang tusalpong ko mamit lang, ipakita kin ka. Ipakita kin ka, at mas dawa ka lagi di, dumakita. Ito. Uncle. Oh. Napintas. Napintas, Uncle. Amomom. Amok una, Uncle. Gabuta. Isuti ng isina kanyak nga nubiyak. Hanya? Nagbalin nga nubiam? Mileya? Agtugaw ka, Manuel. Agyamanak. Kunak lano ang angaw mula day di imbaga mga umay nakpasyaren. Seryoso ak, Florence. Nagkaroon na ita. Tadimtengan ni Uncle Diego. Apay na Uncle mo, Diego? Agasawan. Amok nagdinamag nga rod. Ngimamum ka din o sinot asawain na? Day tati saan. Asino minti asawayan na, ketla kay mette na baro ni Uncle mo. Kataeb na ka di? Kataeb ko. Anya? Gapu ka di ta nagtrabaho ija abroad ket aduti urnong na? Ado ti kwartak ng Uncle Diego. At ti kwarta ni Uncle, ket maibus. Idinto tasyak, ket manay nayunan, idagtultuloy nga kinamanalon ko. Husto ka, Manuel. Nang runa, numapatangan tinangin na apresyo ti produktom. Ngem, asino ti asawain ni Uncle mo? Am-amom ka di? Am-amok unay. Asino? Ni Leia.
niya? Hanagkurak Manuel ket nagbitot ni Leia anang pilikin ni angkel mo. Talagang bidot. Ngayon sana ka nagbidot. Nga si katikasukat ni Lea, Florence. Manuel? Agore ka. Ito pa lang nga madlaw ko nga slawan ti kadoma. Ada kaduak. Sino? Ketsi ka. Apay, di mo bilang tabagi makaduak? Kaya't mo nga sawan? Siga kan siya klaeng? Wen, gaputaad na panandag itinaganak kanyak kenti dua kabsat ko. Wow, Florence. Nagpintas agud daw ay. Umanugot ka lang kat saan kan tungag babawi. Manong nemi kaday di mismo arabi nga awan ti kadua ni Florence nga dakta kami laeng. Ini arakupek nga agkak manong nemi kasaanan nga nakapagkedked. Ta talagang hindi pa'y lagmet nga danalimit abanagayat ni Florence kanyak. Kit kaputad dan napasamak ka na kami manong nemi kaday di arabi. Siyempre nagpakawan kami kada naganak kang kuwana kat ingkarik nga umay kamto mga asawa. Nakam nga rutin ang katuluyan manunemi kini Florence ket napintas ti biyag mi agsipud ta da pwesto mi nga farm supply iti sentro ti ilimi nga dito ti pag-displayan mi kadagita gilako mi manunemi. Intultulo ko tinagtalon ket ni Florence manunemi iti manmanage iti negosyo mi. Duwalaing manunemi na kita nagbalin nga anak mi agsipud ta puro cesarian. Iso nga nagpalaygeten manunemi ni Florence. May panggamit kada Uncle Diego kinilaya manunemi numanin nagsina da. Numanin ibaga ni Uncle na saan na ka maparagsak ti asawa na. Numanin ibaga ni Uncle manunemi nga da sa baling nga lalaki akasinsin narak ni Leia. Kaya't nang sawan, agbabawi ni Uncle, no apay ng inasawa na ni Leia, agbababawi bit ni Leia, kabuta, tinagibasit na ti may saman nalon. Dito nga ron ti pagkasarita kung anong name ka thank you tilayag mo yo nga nang ibasa kin nang idrama tuwing nga tagyaman nga pagaya mo Manuel iti Ilocos Norte. Thank you mat ken ka pagayam ko nga Manuel ken kastamat tayo nagitinagdangig ken nagbuya nagitinang kem iti drama ti akem nga Florence ket ni Mami Merlin Pascual Ruiz ti akem nga Uncle Diego ken Manuel tinumutibiyang ni manong yo Nemi Ruiz. Pamakanda akon, thank you for watching.